nyamu ĩngĩ andũ maingĩraga thĩinĩ magethambĩra me kũu thĩinĩ no jacuzzi ene nyamu ĩyo bathi tabu wĩna bathi tabu na wĩna shower kogo ũkĩenda kũingĩra kĩraĩ-inĩ no ũingĩre ndũĩkora nĩ ũkoraga mũkawa mwene nĩwe wĩkĩire plumbing no baibu akĩranirie gwagĩcoka agĩtũra na kĩrĩa kĩhiũ na mũcumarĩ mũhiũ waingĩra nĩ ũraigua nĩ shower no arora kũrĩa maroima Querida vai embora do carretora. Ona matia ocio manatia riro horo wa kuria. Acio no horo tu wa gwithamba meke atia. Makome. Mahoirwo kibande kwa neighbor. Kwagite thabuni. Ti kwagite. Mathingithamba na thabuni tu tunini tukoragwo ku. Magiruka no mena thabuni ukimakiraga. Wale na kibande. Omera. Nenda inazio tuko. Kagerirwo kwa ano muthe wa kasi. Yes. Ego kagerirwo. Thabuni wa muti. Acha. Kare. Tanyinge da mena thabuni. Tuthia na kindu kiranunga guo. Yes. Nyina wangu gino agithuri. Nenda horo wa marasi. Turenda thabuni wa muti. Ego mathire gwetherwo. Yes. Na ruzina makiuma makinywa cai maria kenu muno. Ni no we nuramaro kamenya marethambire na kibande. No kamenya nĩ gũkũgia. Safi na mitambo-inĩ ya KamemeFM mwingi Mansaimo. Nina nigetwo Kata tukihomoka. To Nairobi with love. Yes. Asharo wito. Oraiga arenda thayo. Rune boronyi kata kanyimbo cia kenjendete ne ru. Yes. No ragia ngai akamuria na rugo nae ko no we ingi gutungata atitani na tha wendo ambe unengere tha rigetha menye uria tugucoka twikane nae hau mbere. Uria ngũhota gũtungatĩra. Ni kaige gutungata itari na thayo. Tondu wakira thayo ringi ni uraga na gacoka kugato thayo tu. Arenda uria wa ma. Yes. To thayo tu ni agakwira ngai ningi kiri urenda. Wakimwiraga to kumwira ati urenda thayo. Mwambie unataka amani aina gani? Thayo wama. Ndu makuma korome sawa. Ni tondu rigi thayo nduraga muno. Antauderago ne weekend by the way. Jirigeta kugenerwo ni a group Yes. And one of the ladies marima thino wa group ya kenjira rutaga wira thino wa mikawa. Mikawa. Yes. She's a hotelier. Ni hotelier ka. Ni hotelier. Yes. Ni hospitality industry. Ne kwa koragwo. Ni. Yes. Na tukiagia kimwera wira ucio niko ringi no korwo imurito muno, especially uko wi muiritu. Na mani ukoragwo wi murito to an extent by the way. No amenyerari, you know how to deal with your client. Yes. Unajua venye una deal na customer. Ni ukumenya kudiru nao. No ndikijira atiriri. Ati kesi mote amugegirie piuri. Ire tha kumugegia. Pio. Ni mundu umwe wokire mukawa na agicoka akioya nyumba ni akome ni enda gukoma anu we nyumba icio ni koragwo na thimu ikoragwo na thimu uhuraga zero ukahura reception ukamukirwo wazo urenda irio gatransfer yo riko Nidiguo. Yes. Lewe. Aje yake jiratiriri. Mekawe no we, mbiagawe. Tino agara. Yes. Ya gara dia gukoma. Ukagagara mugawa gukomo. Asa no ne kuri agaire kale tatu awe. Ya gukomo. Agora nginya gugie. Ekuo. Area stima. Yes. Kana area stima. Oigirira to guthie na ri haria ri mururo ndiambiriirie ri. Hau enayo. Ndike mioi. Ere ngirire heana guhoro wayo. Yo dia gukomo. No yo mire dorita ya gukomo. Kuria gukomo ya kwitukirwo. Ya mwene agiaka. Wewe ni tonyumba tibekawa. Ela tonyumba ndirakira. Ela tonyumba ndiraka. Atu mangeigirira.
Ole mukawa. Yes. Wena nginya nyamu wadakwira. Wena thimo. Ai gari ukara mukawa wena thimo mutu. Kuo. Kandi. Kayotare kaka. Wewe kati ya urumu. Nemu mwera jerigeta ni marubi. Yale natari. Nege guku mbere. Na tauro yandikitwo na karamu. Wegiria nayo ugatigwo na rangi ng'ong'o. Tari nene kera tiana ine. Zia gogoro kumwe ziere. Edi. Okuo. Ego turangerio ro amikawa mukawa. Mukawa wena tauro njega. Ona tiemwe. Acha. Na tikuigo igereiro orere-ine guthone gukunjwe kunjitu. Igakunjwo wega. Igacoka yare igagwo ndigereirwo orere-ine. Handu igitwo. Yes. Wathie ni gwithamba kwa gwithamba ri. Wagikora ningi tikiria. Tirumu ya murango wa mbao. Tiga ti babu ya ina murango wa mbao. Aca. Nige cicio. Urahingura unyitirire. Tondu kiria tunyamu to hinje ziria hari athi nduri. Ogora riri. Mbuka mwega. Nduri na tauru imwe. Na wakora wina nginya nyamu no itagwo game. Nyamu giki andu maingiraga thiini magethambira me kuu thiini. No jacuzzi. Ene nyamu yo. Bathi tabu. Wina bathi tabu. Wina bathi tabu na wina shower. Kogo ukenda kuingira kiraini no uingire. Eni. Ndikora ni uko ni ukoraga mukawa mwene no ikire plumbing. No vaivu akiranirie wagicoka agitura na kiria kihiu. Amusumari moiyo. Ai kora ni ile sawa no ara kule mai. Querida vai morrer do cara, tora. Tora, mukawa. Yes. Wina nginya nyamu ndakwira. Na wina thimo. Yes. Wahura uguo woyo uguo wahura zero igathie reception. Ugakiuga kuri orenda. Ugakiuga orenda riko. Uka transfer. That's exactly what that customer did. Yes. And it was at night. Around kido 11. Aikiuga we arenda kuria. Na no amenya maita maigi 11 ndu kuria gukiriagirwo ni kuhinge. Riu no ugicotirwo ku ni chef. Nitio tondu restaurant ni kihingirwo ni ndu wa breakfast. Ni hinge riu. Mathaa ma 5 ni hinya muno kore restaurant hingure. Ni hinge. Ari koguo ri macio ni mathaa ma toro. Na agitia we. Na agitia kiriendaga kuria. Wajetirie thamaki. Mu customer ucio agitia thamaki na agicoka agitia kiria na ngima agitia thamaki na ngima agicoka agitia 1 liter ya Jack Daniel wika mundu yariirie konyihia hoi Tegumire tuori. Kanga jeri rocio ni morituri. To an extent ni mo ko morituri. Cia he yari. Na githiti kiambata iguru. Na gakiria. Na githiti agitwarirwo na gature. Agitwarirwo thamaki yake. Na acoke agitwarirwo kiria kunyuaga. Na atwarirwo nginya na macheza make. Nimo mwire tu akuite. Mwire tu ni wa service. Eni. Eko mwana wa service. Mwana wa service. No wa mutwarira. Agithie no ame no nginya ngenoko. Ocia hingurire njaga. Njaga. Kiamukira thamaki yake njaga. Na kwa mwine tu aitokia akimwira sorry ngwenda guthi gwithamba na ndo kwa gathayo ya ndongiona thayo hama thayo kirete indo na mbia ri no kwa gathayo ni customer koguo we na ni customer is always right. I'm telling you. Akwitira murango enoi aigo yejaga atoka kwera sorry I was going to the bathroom. wanted to take a shower. Na amukira thamaki yake na indo ciake eni Riu mwire tu ucio ri aranjira atiriri iyo ni yari extreme case. Ria nginya afocirwo athia akariboti gwikiria kwi manager wake kimwira kuna kwina customer amukira indo njaga
Number 23. Ano ibane dazi. Number 23. Aramugera indo ejaga. Yes. Kijana uko ni thayo. How do you now deal with such a case? Yes. Na mundu akwira atiriri. Ati sorry, ni amwirire sorry. Sorry. Yes. Ati nguthi yake. Nguthi ya bavu. Nguthi ya bavu. Nguthi ya gwithamba. Eni. No, you are just unsee what you have just seen. It is not as easy as you think, because you know, after all, after you give him whatever you've given him, ajitete na moko meri. We no ginyari wake hugure. Nigeza akaigirira na nigeza okaige murago. When I review na front. How do you unsee that now? Ero hame yongeria na muthamaki etagwo Jobararo togino kwera atiriri okoro mundu ucio ni rika ria thogu aguo gutahikio kona jaga ya thogu aguo gutahikio weke ati ari na tuwe kwenda na ni akomenyaga tondu niwe ni agwetereire order yake biu hai mugurino kitwathiite nake mugithie akihura nyumba ya mundu ngimurata witu yura mundu ahuraga ndie ndikeciretie guthie gwika ucio murata witu ri na no murata aku muno ri ona ngahingurire njaga mugurino ucio ri Mugurino ucio agiokeria andu othe akimera mutigathie kwangania arahingure njaga kuria andu matari ru so what? But you see, now he's a Mugurino. Yes. And he's another male. Yes. And he has just knocked. Yes. When you are, what were your expectations? Yokora. Heroes, you are getting to charity. Worry. Charity just they call within hospitality. Mono no agwite. Agwita room. Yes. Agwita room. Akwenda arenda audio room service. Akwenda ukoya order. Ugathie kuya order. Yes. Akwenda ikara hau akie TV. Do you mind? Yes. Do you mind? Yes. And the customer na dakidara girio oru. Because he can make a complaint. Na rakwenda riure weroragira channel fulani. Icio cia kiria cia icio na go TV ni. Ndale ndo mwikirire. Mukambia tha mukaga mwikarite nake hau. Akwenda kwa pale TV. Na channel anywa tele dito. Yes. Agora wikaria gatikara gaikaragirwo hau. Wambiririe kumwethera. Wambia kumwethera channel. Cio ndukoragwo wi muhuthu we. Ati muhuthu. Especially when you are dealing with the people. Yes. Riu ngimenya ati mundu no eke such a thing. It's very even controversial. How do you do that? And when you are reported, how do you report? Do you report to the authorities? No, you report to your manager. And what does your manager has to do? No. Mamo mashe mundu gagatiriri, let it pass. Yagwika atia. Nukareke hituke ukamenya atiriri, yo ni challenge imwe yako ko wibira-ini ucio. Because oyo ndare ndiete ni undu muru, ro hare ethiaga extreme. Ati ni akoni ona ni akogugucagia. Ucio ndamugucitie. Akonjiraga njikare. Ucio araga thamaki yake. Ucio ni thamaki oyaga. Lakiria kingi anyuaga. Ana ikora nginya hena mundu aroka akauga ati ikara thi tunyue ni ithe hingire wira. Ndo ahinga wira. Ana muikare hau munyue nake. Na ni rumu. Na wewe mwandikwo. Na ni kuri watho wa we mwandikwo ndubatire gukona kuingira rumu customer. Ukiingira atia we onawe. Twakorwo ni boyfriend yaku igiukire. Karoka kura rutaga wi. Akora na ukire kuigwa uitanda icio reihana. Challenge mugikara na hospitality wega ri. Oikara na othe wega uthikire especially ire tu.
omathikiriria uguo no umenya terere bururi una gukwa ndo matamenya na gukunjora economy ya para muthuri kwa njirite akijira tiriri Ajeria kejera atiriri Murio kuria arutaga wira ri Murio kuria arutaga mawira macio ma hospitality kuria arutaga wira ri nderegete gukorwo na case ege yari fane muno muthuri na mutumia magoka andu bamikitie miaka muthuri na mutumia magegate magoka na magakombora nyumba makoya rumu na acio matiari na maundu maingi ni andu anga mari thabari-ini kana andu mokite icera at Southern Town ko matiari na maundu maingi kido tondu maginyete kido tha 4 cia utuku ri ona matia acio matiari no horo wa kuria acio no horo tu wa gwithamba mekete makome mahoirwo kibande kwa neighbor kwagite thabuni ti kwagite mathingithamba na thabuni tu tunini koragwo ku magiruka no metha bena thabuni ukimakiraga wale na kibande omera ni tha 4 cia utuku kagirirwo kwa ano the workers ego kagirirwo thabuni wa muti acha kare Tanyinge da mena thabuni tuthia na kindu kiranunga guo yes omenye nyina wangu gino wa githuri tagitha bana horo wa marasi horo wa marasi turenda thabuni wa muti ego mathire gwetherwo yes na ruzina makiuma makinywa cai maria kenu muno ni no we no ramaro kamenya marethambire na kibandi no kamenya ni gukugia kugia Odoge mela todo the customer is always right. Na odo no ago review. Muno. The customer is always right. Ni inyagereria ginya. Inyagereria muno. Arutia wira muno. Muno. Ginya ne onaga ka undu no ndangota ku report todo a report egokorwo ri thina uri mwena-ini wake. Kwenda bia ni mukoroko wa bia. Kuliko gituma the customer is always right. To kwira moreria thitima. Adetara Petra de me babu Eli okamore Eli ya no okamore Kore ando vane Rojo gosia no lito challenge to go here ri there na no uke nginya customer mutare gwithania ruga yes na ni arenda oko ni kuria na riu aimete Itali ndararia githungu ni Geitaliano aria Geitaliano wamwira kwandikira kandika na Geitaliano mugwira nate kuria aragwiko no ndo ya arenda kuria ki no mutwarire riko umuthiuruke ukimuonagia giki wagia na kurugari umwe mukwira nate aka ukumwira umurugire kana erugire eto ne agiukire no akuma Poland yes tanga no akuma agakondaragia githungu aragia rugo ya kwao nego kuni arandire guku niwe wina akiri kuria Mombatha yes mukawa fulani yes so kyo kijire na kyo iguaga na weno mikawe no minene biuri kyo iguaga ukiandikwo wira ri niguo no wiragwo gukorwo uthomete foreign languages and added advantage ndigatha goko kwina mundu moraria ki Faranja ki Polish ki Italiano no ga mundu mutekumenya thino ni nene yes hoka gacucuke na bia muno by the way no atiaragia ruge ngikaragia gikwao na okawe oka na igwo ku ku alizozo subua yes ali akikuona mora ne kuneka arana umaire dio arega kuria aimbete anga Azerbaijan na Kazakhstan yes kwa imbete na ali Pakistan ali Pakistan kyaja Ego na ndeni advantage ri ndigikorwo iwira aca mugurano mumutware riko mwone ko gwa ndirenda kuria ri mwe kwa mwe nginya riko ona thamaki ria kumenya kana ni warenda na wapi asante sana.